Whakaloflahi atu, hane e te wala tala tutupu ke lata mai awhiawhi nei. Hane whai lala niwe ke liu, kise atu ke he tau pepa whatok ngā hua ke lātai mai te whahi ke tā langi te whali ke motu. Kua lalia e whahi ngā hua maua mo e whakawhan whikau ke mari kisiki mo e te puhala uta whikau hala tūru mua atu ke lātai mo e tau tangati motu. Lahi amina ki anga ke lātai mo e tau nanga tufunga whakamotu hani we ka kamata i ke awhiawhi pungpongi. Kai whai mana tu tupi whalu tu bisnesi kua whakamatapatua e taha tu whewa ha kua whilawa ke me whalu fuke te whakarangi motu. Kisia e anga kau whanataha he te whata ki he ta whewa ne kua whakahokwai ki tamgotonga he angofua. Kua mō atu ai whalu atau hokotaki ke lātai mo tau kumkumianga ke liu kise ke he tau pepa whakatoka hua mo tau mata whakatawhono ke lāta mo tālanga he tau whale. Koe tau kua mole ne kua whakangahua whalua tau pulotu ke liu ononua atu ke tau pepa nei hani we ke kisia kua hingoa whalua tau mena ne kua lata ke lalaf ki ai po ke uta kehe, po ke hiki ke whakamaloloa ki ai tau pepa nei. Whakatutālai mo ia e taki ke whaingahua utilities kua hingoa whalua tau mena ne kua whakatutala ki ai ne kua mahuinga ke lata mo tau ngahua tā whale. Whaimana ne alafi i lunga ki he latai mai mātu ki he te Font Building Act. Pia whoki ni mai Building Code, whai man ne lafi ki lunga, ka koe tō wai mana ukalahi wai. Tā whoki e mana ne lafi ki lunga wai. Ko hiki anga he Building Manual, hiki hingoa, mo e whakahanga mitaki ki whakamuka ki tō tātā ngā hua kā mutu, ki tā langa i ononi gei, uka e ipuhara ne tuhi aki whakamua, Building Manual ia. Whakamuna tā langa poki na bria ke lata me tō tangata kā muta, ne iloa muri kā muta. Ai kumuna tā langa poki ke lata me whoa ne meki ki tosi nuturu. Sukua whakahanga mitaki whoki te i pepa ia, mo e hiki e ingoa, ki he it's like a solutions handbook, ai moni. Sukua tau muna ia ne ko hiki koe tāmina lahi nyonon kei koe ia lafi lunga he Building Act, it's like a warrant of fitness koe ki he tau whai. Na tunga nem toka ngā. Koe warrant of fitness ki tau whai, ka nono ki tau kaina. Koe uitua na kai ki he tau patotokanga he code. Tola he mahuinga he tau whakatutālanga nei hā kua mailonga whakalahi e tau puipuianga, melewekianga, nā kai ni ke tuanga he tau whale, kai ke tālanga, kai pia fuki ke tau mui tangata ni kua nono whai. Pese ni kua whakatutala i ke he aho nei, moi whalu tangata ni kua lauia i ke he tau whakahuanga tā whale, pe he mai a Dave, koe lakaanga ki mua he mga aho nei, ke lili watua i ke he tau tangata he motu, ke mōa mai a lautoru ta manatu, puhala atua i ke he tau whanota ki taki maanga. Taha mena whoki ni kua amuna ki ai ke kumi mai taha insinia po ke tau pulotu, ke hoko mai ai ke he motu, ke oatu mai kisi atu ke he tuanga he tau whale he motu, tō mai ke o ke hiki i tau matawhakatawhono, ke mumui tua ki ai, mai amuna ki ke maupopo osi, tō hoku atu ai ke mahina ha uni. Koe tau whakatokanga ke lata i mai whahinga hua moua mai whakawhanwhikau, kua lari alo tōru ke marikisi hake tau whakaroanga telefoni mai interneti, ke lata mai whakaonganga he tau tangata. Talahau mai he takitaki ko tuturi heka, kua whakangahua tuai whalua tau kawhi he fiber optic cable, mai ke ai alo tōru ke whakangahua whakalaulahi e tau whakaholoanga ADSL. Ai ki ngā hua o mana ki e tangata ke tuwhenonga mai he motu ke he polo motu ke whai mangaho. Me te gila i ke matutaki mai ke whainga hua, ke iloi motu, mai hana tau sianga nata mai telefoni po ke ADSL. Me longa lahi, mōri ko e tuwhenonga e nangate hana telefoni, ka haia fu tangate nofu he penot kaina,
whakaonga telefoni fuki. Ka koe tunuhia ki telefoni, poko hai ka tutunga de minos koe tangata ni hana telefoni, koe customer ia koe ia ne sei ni agreement mo ni apply for service. Koe tau whakahoroanga ki he tau telefoni o ta whanu ne talhau ia ko hoku mai e taha pulotu ki te whahitapu e ko mole atu ki whailango te ianga ki mtakau ngahua mo e pihi mai kua ngahua hua o si tupoe e tau telefoni nei ka eke ni kua naka i ngahua mtaki mai ki eke uatu ki he whahi ngahua moa mo e whakawhinikau. Koe tau telefoni o si tolo kaina, si hoko ke he tau modem i rata mai ADSL, koe hamatulu e whainga hua, hamatulu ne supply, ne install. Ka eko malao ne tau koloa ia hako hila, matulu mia ke replace. Whalu alo kaina, o customer, tamani lo tulu atau tunga tau cordless phone, poke tau answer machine, ke whaong tau kaina. Ka eko ko malao ne tau koloa ia, ne tamani tangata hana, hako hila, poke hingwani, kape hila, poke masa hila, koe responsibility ni he ngata gini. Han te koloa ia, ai koe hamatula whainga hua. Orang fua mundu ki nata mo e tau customer ni whaonge ADSL. Special discount ki nata mo installation fee, 50% discount ki nata mo mahina mina nei mo me. 50% discount ni installation fee. Normal fee koe taha siau mo fu mo dala mo fu sen. Lim fu mau le dala mo mina nei ki mina hau ka manaka ke install ADSL. Ta mana fuki koe capped call ki New Zealand, Australia. Ke lata ni mo tau customer ni whaonge ADSL. Capped call $10 an hour. Hane whailari fuki ke whakahoahua e tau tangata ke whakaonga e tau whakahoanga internet halo tolu koe ADSL hako talaha mai ko mawhisi ka koe tau whakahoanga nei tutungi tupe hahai e tau whakatupeanga whakapapahi ke he lahi ke he whakaonganga. Pehe mai atuturi ka eke kua whaile kua ke he tau telefoni po ke tau koloa ne kua tuku ai he whahinga hua. Kua lata he tau tangata ke whakailoa atu ke halutolu ke mai ke halutolu tau tangata ngahua ke o atu ke langmatai. Kua hoko mai tupu ai e mga ke tau siwisi mai whakao maopopo e tau whakahoanga mai ka mataanga he taonanga tufunga whakamoto aniwe ke he ahoa pungipungi. Lahi amana ki ange holomitaki e tau whakatokaanga ne kua whai mga he komisi he whakatokatoka kua kisia ke hau nei kua whakatutua e tau whali ke he loto taoni i a lufi. Kua mana ke hoko mai fuki whalo tau mutakau ke he ahoa pungipungi ke lata mai ka mataanga he tau whewa. Pesini kua whai mga aho he whakatokatoka mai palana ke whakahoahoa e tau ngahua mai tau aho kai whai mana tutupe whalo he tau sinisi ha kua whilawa ke whalo tau whewa. Koe whalu tau pisinisi he motu ni kua lafi au loa ke tamai ai taha tangata lolongo ko Willie Angelo ke whakahokwa e taha pō whakawhiawhia ke pō whalaile a pungipungi. Kua tupitup whakatose ke tau numela tangata ka hohokwa atu hako mai loanga whoki ko whilawa ki mai whalu tau siusianga he tau mtakau mai tau whiaua ki mai whalu whikau whoki ke he motu. Pēsina ia amana ki ngai ni ke whakahokwa e consent ni ha Willie Angelo whakalataha i moe mtakau Island Pride. Ko pehe mai taha hukui mai Pacific Way, koe kamataanga nei ke kisia, koe whewhe tau whakaroanga, mai ono ki mua, ke mai ke tamai whoki, whalua tau tangata lolongo tau haua ke he motu, mai kau whangataha, mai hatau tōlua tau tangata mahifi ke tau whewa lolongo. To hoko mai whata lolongo ko Willie Angelo ke he whakalera pungipungi, to hawhangi e tau nanga nei, he motu ke mtahala ono he whiawhi, mai matutaki atu ke tu whewa konsete, mai hawhangi he taha matakai whakataha he tu whakasino, whakatata ki he pūri he pō. Koe whakaroanga whiawhia ne kua tau se komisi ngahua he tau whuata ki loto he kalisi aniwe, kua lohe whiawhia lau tōru ha kua tata atu ki molea e onungu fulu e tau whuata mai tau whanau ne kua kauwhataha i ke he aho. Ka mātai e tau whakaroanga lau tōru ke mtahala hewe pungipungi, whakakatoa toa ke mtahala ua he whiawhi, wai lahi e whiawhia he tau whuata ki tau whewa kai mua atu ai ki whewa beach volleyball, ke he mata whangi tunguru. Ko pehe mai tahe tau whuata ko Clementia Sioni Holo, ne kua kauwhataha i ke he tau whewa nei, kua whiawhia ha kua whilaweia moe ki sia mata i whalu te kapisinga. Whuata ke he maanga hata mkatonga, moe kua mai ke lau tūru ke whewa au loa ke tau whewa sipote,
ke he aho. Pehe mai ai matua a kwa ko inga sia moko le, ko ia fuki taha tangata whakatokotok whikau, tō lahe whia haku mahani kau whakataha, mai mahani whia lang mata iaki he te whuata, pia fuki ke tau mamatua ni kua hoku atu, kua whakausia e aho mai tō loto whia, a mamana ke mahomo atu te whakaruanga, ni kua whakatokotok he te whuata, he kaliseni wei, ke mahina hai iuni. Whakausi mai hina ia e tau wala tala te tupu ke lata mai a whiawhinei, wane mo ke ua atu ke lata i moe tau whiua he taunanga tu whunga whakamuata niwe, ni kua amuna ke hawhangi e ke commercial centre, ke he awhiawhia pungi, pia i fuki ni moe taha whakaroang he ang tukulunga, ni kua amuna ke whakatata, whala tau kuli mai ta mutu kehe, ke pungi. Ai ni mo fuki ta mutu kau, ni kua amuna ke whetoku atu ai ke he kamatang, he tau whiua ki kiki, he tau mamatua taane, he motu, ke he awhaiumu. Kia no nofua, unini po, tō liri wa te tōlu ki whiwea, ke he whāhi tapu hau. Unini po.